Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntanasekhaya awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer rumors akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubheka lapha kuyona-ke i-Orlando Pirates okuhlanganisa neqembu le-Kaizer Chiefs-ke umthombo ongaphakathi-ke kuyona-ke laphana-ke i-Orlando Pirates uqinisekisa ukuthi-ke laphana-ke between Orlando Pirates ne-Kaizer Chiefs ngathi-ke kunobudlelwane impela-ke obukhulu-ke njengamanje obukhona. Kuthiwa-ke i-Orlando Pirates engathi-ke izosayina-ke laphana-ke umdlali-ke oyi-winger from laphana i-Kaizer Chiefs nongayitholi i-game time kuwona-ke amakhosi laphana-ke uTebogo Potsane impela-ke ngoba soqala-ke yona isizini ka-2025-2026 impela-ke angase agijime kuyona-ke i-Orlando Pirates. Sibabonile oPaseka Mako impela-ke nabo bakhonjwa kuyona-ke i-Kaizer Chiefs, kanjalo-ke noThabiso Monyane nakho-ke ne-Orlando Pirates ngathi-ke impela-ke izosayina uTebogo Potsane from laphana-ke i-Kaizer Chiefs. Iyona update engiphethe-ke njengamanje, like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezana kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.